Puthot Modi Sarkar Polam Thepen Kachikok Tujiang Ringsi Wang Bomlang Retroksi Lok Sabha Kilik Angtek Pini Paklang Pontanglo Pini Bharat Angkang Pi Lok Sabha Kilik Angtek Kapaklang Asonsi Kethom Autonomous District ST Parliamentary Constituency Alongta Vot Lakhapon Dipu Parliamentary Constituency Along Kadukave Laksir Kep Abotar Kalakha Angtek Kelong Atengpen Bharatiya Janata Party Horen Singh Be Kelong Lakke Thomra Suri Trok Kebra Troksira Pharuke Thomra Thom Kebra Nerkep Congress Biren Singh Ingti Kelong Lak Isira Suri Thom Kebra Ke Thomra Pharu Phora Pli PSDC Holiram Terang Kelong Suri Thom Kebra Trokra Pharu Isira Phokebra Hini APHLC Jai Kathar Kelong Suri Thom Kebra Nerkebra Pharu Sir Kebra Pli Kebra Pli Lapet NPP Lian Khochon Kelong Suri Sir Kebra Pharu Trokan Vodlong Pon Labangso Kalakha Ateng Pen BJP Asong Pen Kithurdun Horen Singh Be Lakni Suse Avot Pen Paprang Bomlang Ki Ongdung Avot Kilit Pik Ajok BJP Klembang Phu Bang Piatum Karbi Anglong Autonomous Council CEM Abu Ha Along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Rong Hang Pentang Lok Kilun Kekan Aning Jeparong Pon Nili Karbelong Live Grante tapi nili kameramen Kadip Kathar nili angkon pen dola strong room long tu si angkon pen athan itu lalu Congress pen Kagabun MP Birensi di alang li normal 33,637 dan BJP pen Kagabun ia Horen Singh be alang li normal dikwele lo gelong lake 1,37,974 NPP pen Alang ni kelong tu lagi 2,389. Lapan ASDC pen Puliram Terang alang ni kelong tu nomor lagi 20,758. Lapan Jai Kathar alang ni kelong tu lagi 22,795. Lapan overall 7 round dikuai lelong. Damdet benefit, jamdet benefit lagi BJP pen Karjamdun IM Horen Singh be 10,400 only 1,04,337 about the high bomb. Lapan kita kalau tu teng overall orang di high bomb nono macam 1,50,000 pen Horen Singh besi high bomb lah.